Afrika ikintu yakora kimwe cyatuma iba ikomera ku ruhando mpuzamahanga nuko yaba Welcome to Noah Talk TV, where every conversation United matters. States of Africa. Yego. Ariko uwo muti urashariye ku buryo nta muntu numwe yani abanyaburayi ntibabishaka. Muraho neza mwese badukurikira kuri The Future Voice Online TV. Uyu munsi rero twahuje umurongo na Noah Talk TV, ni channel rero nayo ikomeye cyane, nayo mujye muyikurikira, hacaho ibintu bigiye bitandukanye. Rero murakaza neza muri kiganiro cyihariye aho tugiye kuganira ku bibazo bikomeye rero bireba muri Afrika n'ahazaza hayo. Ariko mbere na mbere reka tubanze twakire umwe mu batumirwa uyu munsi twatumiye. Murakaza neza kuri The Future Voice Online TV. Murakoze cyane, nitwa Noah Niyitanga, ndashimira Mr. Sisiko ko yantumiye kuri The Future Online TV. Kuba twahuje imirongo ni ikintu cyiza, aho tugiye kuganira ku bintu byinshi bitandukanye byafasha umuntu, yaba urubyiruko, yaba umuntu mukuru, yaba umuntu ukiri muto, byose byabafasha. Ndagushimiye rero ko wantumiye, nshimiye n'abagukurikira bakore subscribe kuri The Future Online TV, kandi binashobotse musure Noah Talk TV naho mudushigikire kugira ngo turusheho kugera kuri benshi. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane Noah. Ariko mbere yuko dutangira, ubundi umunsi wawe wagenze ute, uriyumva ute, urumva umeze ute? Umunsi wagenze neza, kugira ngo nze kureba hano Sisiko yanyobeje. Nazengurutse yanyobeje rwose, ariko finally nahageze. Kandi ndashimira Imana ko yandinze nkaba nageze hano amahoro kabisa. Ni byiza cyane, mutwihangane mutanu kujya tuza kare. Rero mbere yuko dutangira ikiganiro, reka mbanze nkubaza akabazo gatoya. Baramutse bagwaye nk'itike, none ahanga bakaguha itike y'ubuntu, ndetse bakaguha n'amafaranga yo kuba watangiza nka business muri Afrika, bakaguha n'itike kujyana hanze mu Burayi, wahitamo iki? Najya i Burayi. Najya i Burayi we. Rero ni ikibazo cyiza cyane. Rero nawe atubwiye ko yajya i Burayi, araza kutubwira impamvu rero yajya i Burayi. Munyemere rero mbanze mubaze ikibazo kimwe gusa. Kuki Afrika rero ifite imitungo myinshi ariko abaturage benshi bakennye? Wowe ubona ari nk'iye mpamvu? Icyo kibazo rero cyadusunikira kujya muri background ya Afrika. Afrika ni umugabane wagiye uhura n'ibibazo bitandukanye, ariko ikibazo cya mbere wahuye nacyo ni ikibazo cya colonialism cyangwa se gukoronizwa. Abanyafrika barakoronejwe, kandi n'uyu munsi bagikoronejwe. Rero umuntu ava muri Afrika akajya i Burayi kubera ko ajya i Burayi agiye gushakayo ubuzima bwiza. Nta kindi kintu kimujyana i Burayi, ni ukugira ngo arusheho kubaho neza. Kandi buri wese akunda ubuzima bwiza. Uzabona n'abantu bava mu cyaro bajya mu mijyi. Rero Uburayi cyangwa se Amerika baradusahuye cyane, ni ukuvuga ngo basahuye Afrika, bituma abanyafurika babaho bakennye kugeza na n'uyu munsi. Rero kubera colonization, abantu bava muri Afrika, ndetse abava muri Afrika si abantu binjije. Usanga nk'urugendo rwo kugira ngo umuntu ajye i Burayi muri ziriya nzira zitemewe, abo bita ba sans papier, aba ari umuntu ufite amashuri yize, aba ari umuntu watanze amafaranga menshi, bamwe bakagwa mu nyanja, abandi bakagwa mu butayu, kuko ni ibintu birebire. Gusa ikituma bajyayo ni uko ugezeyo agira feedback nziza z'ubuzima bwiza. Urabizi ko n'ubwo bari bamasezerano yo kujya bavana mu bihugu by'u Burayi babazana muri Afrika, ariko the still bagenda bakurikiye imitungo abanyaburayi basahuye muri Afrika. Sinzi wenda nidukomeza kugenda turaza kubona uburyo abanyaburayi basahuye Afrika n'uyu munsi bakiyikoroneje, kandi n'uyu munsi bakaba bakigira ute, bakiyisahura. Rero umwana w'umunyafrika, umusore w'umunyafrika, kubera opportunity ari muri Afrika, bimusunikira kugira ute, kujya kuzishakira i Burayi. Niyo mpamvu ubona abantu benshi bava muri Afrika bakajya i Burayi. Ikintu gitangaje rero nuko abantu bose bajya aho ngaho i Burayi, hari igihe kigera ukumva bifuje nanone kugaruka.
kandi ngo niho hari ubuzima bwiza. urumva umuntu ashobora kwifuza kugaruka Mm. bitewe nuko urundi bavuga ngo east and west home is the best. Bavuga ngo umuntu ashobora kwifuza kugaruka bitewe nuko wenda atekereza ko cyangwa se akumbuye iwabo, hari ibintu aba akumbuye kuko niho hamureza, ariko mu by'ukuri umubwiye ngo agaruka aze kuhaba ntabwo yabyemera. Keretse amajije kugwiza ipinda yari akeneye ku buryo agomba kuza aje kuba umushoramari muri Afurika, ariko nose ntabwo uzi icyo bita green card. Ndayizi abantu bayisaba basaba Abanyafurika, saba intellectuel, none se bayisaba batashaka kujyayo. None hari uwagiyeyo, hari uwo bayihaye akayica. ahubwo ikibazo njye nibaza, ubundi twebwe tubura iki kuki duhora twirukanya muri ibyo bihugu by'Uburayi, kuki twe tutakiyubakira ibyacu ko nk'Afurika twumve ko nayo ikomeye naho twagira ubuzima bwiza. Afurika rero ifite ibibazo, reka none nsobanura ahangaha ninjye mu gihe cyo gusobanura. Afurika yanyuze muri stage zigera muri ebyiri. Habayeho ikintu cya mbere cyabaye muri Afurika, habayeho ikintu twita abexplorateri baraje, bamajije kuza babwira abakoroni ko Afurika imeze neza, abakoroni baza kujyana Abanyafurika kugira ngo babajyane ari abacakara. Babajyanye ari abacakara bajya gukora mu mirimo y'ibisheke, itabi muri Amerika benshi. Noneho Amerika bamara gukora iyo mirimo yinuze imeze gutyo, Abanyamerika Abanyaburayi batangira kubikoramo isukari n'ibindi bintu nyine bituma havuka inganda. Havutse inganda zikora ibintu, zikoze ibintu zongera zirabicuruza. Icyo nicyo bita ubucuruzi buri triangle. Noneho rero bamaje gukora ibyo bintu bigeraho bagera kuri colonialism. Noneho baje gukoloniza, bakoloneje umunyafurika, babanza mbere na mbere bamaje kumukuramo icyo kuba umunyafurika ari cyo no kuba umunyafurika ari ikintu cyiza. Uzabona bavuga ngo umuntu yarasirimutse ngo wa mwana wo kwa Nakasisiko yabaye umuzungu. Kubera yuko kuba umuzungu ni igisobanuro cy'ubusirimu. So batangira gufata ibintu by'Abanyafurika babigira ibishenzi n'ibintu biciriritse n'ibintu byo kujugunwa, n'Abanyafurika barabyumva. Noneho bavuye muri Afurika sasa rero hatangiye kubaho icyo bita ubwigenge. Hatangiye kubaho ubwigenge nibwo ikibazo cyavukiye. Abanyafurika bari barakoronijwe, havuka ibihugu bisaba iki? Ubwigenge. Ibihugu bitangiye, kandi ubwigenge bwaturutse ku ntambara ya kabiri y'isi. Abasoviyeti bamaze kuyitsinda basabye Abanyafurika, Abanyaburayi kuva muri Afurika, atari ko bakunze, ubwo kubera yuko bumvaga ko kubakura muri Afurika ari ukubaca amaboko bakagira ute, bakabura uburyo baguma kubona imitungo ya Afurika. Rero bamaze kuva muri Afurika, buri mu perezida wese wagiyeho ugerageza kubarwanya no kurwanya uburyo basahura Afurika, yarapfuye. Ngo icyo kibazo cyo kwibaza ngo kuki tutabikora ngo turi, nuko ngo abagerageje kuba intwari za Afurika ngo babirwanye barapfuye. Afurika impamvu idatera imbere, Abanyaburayi bafitemo uruhare rukomeye cyane kugeza na n'uyu munsi. Nuko ngo dufashe nk'urugero nk'ibihugu biba muri western countries bikoresha ifaranga bita France CFA. France CFA ni ifaranga rikorerwa mu Bufaransa. Kandi ni ifaranga iyo rimaje gukorwa mu Bufaransa, Abafaransa basigaranaho 50% byaryo risigara muri banki y'Ubufaransa. Noneho 50% asigaye bohereza 25%, ayandi 25% agasigarayo ibihugu byo muri West Africa byemerewe kuguzamo. Bivuze ngo ifaranga ryabyo rikontororwa n'iki? N'Ubufaransa. Abaperezida bose bagerageje kubirwanya kugeza na n'uyu munsi barapfuye. Habanje wo bita Ahmed Sékou Touré wo muri Guinea, abirwanyije aricwa. Uwo Sékou Touré bagize ute? Baramwishe. Hakurikiraho Thomas Sankara wo muri Burkina Faso, abirwanyije baramwishe bakoresheje Blaise Compaoré. Ndakugira nkubwira ukuntu Abanyafurika bagiye bagashirwa mu ahantu batabasha kwikura. Hakurikiraho bita Sylvanus Olympio wa Togo, arabirwanya ifaranga ry'Ifaransa CFA kugira ngo bikorere ifaranga, nawe aricwa. Asimburwa n'uwo bita Nyansimbe ya Dema. Ibyo ngibyo bimaze kuvaho, haza n'abandi b'Abanyafurika n'ejo bundi byatangiye kuba uwo bita Idriss Déby wo muri Chad, wapfiriye ku rugamba ejo bundi muri 2022, nawe yarwanyije ifaranga ry'Ifaransa CFA aricwa. Bivuze ngo iyo havutse umunyafurika ugambiriye kurwanya ubukorone no gusahurwa kwa Afurika kugira ngo umunyafurika atere imbere, birangira gitute yishwe. Niyo mpamvu Afurika tutabasha kugira ute kubikora. Nuwa ngo ugerageje wese arapfa. Ugerageje noneho hagasigara abaperezida cyangwa se abayobozi
bumva Occident cyangwa se bumva abanyamerika n'abanyaburayi bakora mu nyungu z'iki z'abanyamerika. Ubu biratangaje cyane kubona nk'igihugu nka Kongo ni nk'urugero gifite umutungo kamere ku rwego isi yose ibiziho, aricyo gihugu cya kabiri gikennye ku isi. Birababaje kubona nk'ibihugu, urugero nk'ibihugu nka ejo bundi biheruka gukora revolution byise IS, biriya Burkina Faso, ntuze Nigeri na Mali. Yego. Nka Nigeri ifite uranium icanira Ubufaransa bwose kandi yacanira n'isi, kuko ifite hafi 80% bya uranium iri ku isi. Ariko umuturage wo muri Nigeri yambara ubusa, ntarya, ntagira ute. Abagerageje kubakuraho ubuntu ibyo bakora babafatira ambarego. Impamvu rero Afrika tudatera imbere, impamvu tujya kwegura umutwe, wajya kwegura umutwe, perezida ugerageje kurwanya abanyaburayi ngo bere gusahura igihugu mu nyungu z'abanyaburayi n'inyungu z'abayobozi n'imiryango yabo, aricwa. Uwo bita Ntuze Thomas Sankara yigeze kubwira abanyaburkina Faso ngo nimubona nabaye inshuti n'abanyaburayi muzamenye ko nabagambaniye, kandi it's true. Afrika ni ikirira abanyaburayi, ariko umunyafrika ugerageje kurwana kugira ngo ateze imbere abanyagihugu be, abanyaburayi baramwica. Kandi bazana ibintu ngo demokrasi, amashyaka menshi, ngo igitugu. Urugero rworoshye, Muammar Gaddafi muri Libya, umunyalibiya yabagaho mu buzima burenze kure cyane umunyaburayi. Umunyalibiya ageze ku rwego arangiza amashuri bakamurihirira, ajya gushinga urugo bakamukorera mariage, yabyara bakamuhemba, bakamuha inzu. Abanyalibiya bageze aho bakoresha umuriro batishura, kugeza aho umunyalibiya mwahuraga wamubwira ngo twe twishyura umuriro, akabaze muwishurira iki? Ingomero z'amashanyarazi zubatswe mu misoro y'abaturage, none kandi ingomero z'amashanyarazi zirakituruna. None ni kubera iki wishyura umuriro w'amashanyarazi? No ukandi ukavuga ngo nugusana, akabati sindi misoro dutanga ntiyasana. Ku bwa Gaddafi Libya iribayeho ku buzima burenze n'ubw'abanyaburayi. Umunyalibiya yarigaga kugeza igihe agize ute ananiriwe, ariko se abazungu 2012 ntibaje bakamwica. Nose ubu Libya imeze ute? N'amatongo yarangiritse. Impamvu tutabyubaka ni ukubera ko ikibazo kiri hehe? Kiri mu butegetsi. Ubutegetsi bw'abanyafrika ntibushirwaho n'iki n'abanyafrika. Nene se ntabaciye mu ijambo Noah, ubona Afrika izigenga ryari? Afrika kwigenga kuko ubusanga n'ubundi tugendera kuki kuri aba bakoloni. Nk'urugero ubusanga ibihugu byinshi bya Afrika bikoresha indimi zabo. Ese ubona ni nk'iki wowe ku ruhande rwawe ni iki twakora nk'abanyafrika ngo natwe tuba abantu bakomeye mu by'ukuri? Afrika ikintu yakora kimwe cyatuma iba ikomera ku ruhando mpuzamahanga nuko yaba United States of Africa. Yego. Ariko uwo muti urashariye ku buryo nta muntu numwe, yani abanyaburayi ntibabishaka. Yego. Ndagaruka noneho kugiye igihugu cya Afrika rimaje kubona ubwigenge. Yego. Urabizi ko imipaka yaciwe ntabwo yaciwe mu nyungu z'abanyafrika. Yego. Inama yabereye i Berlin Conference itumiyemo n'uwo bita Otto von Bismarck, yamaze imyaka 2 kuva mu 1884 kugeza mu 1885. Bakoze inama bafata Afrika barayigabana. Uzabona ari nk'ibihugu bifite imipaka iciye meze nk'imirongo. Yego. Noneho bamajije guciye imipaka, hakaba abaturage bari mu gihugu kimwe bakisanga mu kindi gihugu. Yego. Iyo mipaka iteza ibibazo muri Afrika, n'ubiracyabiteza. Urebye nk'u Rwanda uko rwanganaga, baragiye barusatagura, igice kimwe bagishira ku Bugande, ikindi bagishira kuri Kongo, ikindi bagishira kuri Tanzania. U Rwanda rusigaye ari igihugu gito, kandi kuva hari ibihugu byari etat nature cyangwa se ibihugu karemano. Yego. Ibihugu karemano, tuvuze ibihugu karemano tuba tuvuga nk'igihugu cyari gisanzwe kiriho. Wowe ibihugu karemano urabizi? Urugero nko muri East Africa, East Africa igizwe n'ibihugu bingahe? East Africa ibihugu 6. Rwanda harimo u Rwanda, Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania,
hagiyemo na South Sudan, ibyo si bitandatu, ni bitandatu, hagiyemo na Kongo ya karindwi. Ntabwo nari mbizi. None muri East Africa rero, muri East Africa ibihugu birimo biri karemano ni Burundi, urankurikiye, yego, n'u Rwanda, yego, na Tanzania nayo si sawa, ntabwo ari karemano neza. Kubera iki? Nk'u Rwanda rwari rusanzwe ari igihugu, rwari rusanzwe ari ubwami bufite ururimi, yego, bufite umuco, bufite icyo buriho. Ariko nka Kenya nta gihugu cyitwa Kenya cyabagaho. nta cyabagaho. Kenya umuzungu yaraje kuvuga Kirinyaga, uriya musozi biramunanira arabihina avuga Kenya. Uvuga ngo Kenya usanga igizwe n'amoko menshi avuga indimi zitandukanye, abantu bose batandukanye, bafite n'imico igize itandukanye. Bivuze ngo cyose cyari igihugu, ni igihugu cyaremwe n'iki n'abazungu. Ariko nk'u Rwanda cyari gisanzwe ari igihugu, ari ubwami buriho. N'u Burundi nuko nguko. Nka Uganda, Uganda ntabwo cyari igihugu kuko hariho amoko menshi, Banyoro tribe, Baganda tribe, harimo noneho bafata igihugu cyose, ayo moko yose bayahumbira hamwe bakita Uganda. Rero iyo mipaka ubwenge bumaje kuba, havutse ibice bibiri mu bihugu. Havutse icyo bita Bloc Casablanca na Bloc Monrovia. Bloc Casablanca yari igizwe n'abaperezida bashaka kugira ngo Afrika ibe imwe. Harimo abo bita ba Kwame Nkrumah, urumva, harimo abo ngabo ba Sékou Touré. Abo perezida bari bafite umushinga wo kugira ngo Afrika ihite iba imwe. Abandi baperezida abandi bo mu yindi bloc, harimo abaperezida bari bashizweho n'abazungu, nka perezida wa Cote d'Ivoire w'icyo gihe bitaga Houphouët-Boigny, n'uwa Togo, n'uwa Gabo. Wa Gabo ndamwajya ko nawe yari ari muri icyo gikundi cy'abaperezida. Noneho bari bategetswe n'Ubufaransa bashaka kugira ngo, urankurikiye, Afrika ntibe imwe, ko bari bazi ko ari cyo kintu kizagira kizatuma Afrika igira imbaraga. Ibyo bintu barabisenya. Ndetse n'abaperezida nk'abo ba Kwame Nkrumah baharaniraga ko Afrika yaba imwe ikanigenga, barabishe, bose bagiye bapfa. Noneho wari urambaza ati se Afrika niki twakora? Icyo twakora kirahari, ariko ntago gishoboka. Dufata urugero muri East Africa, ni cyo gihugu gifite, usanga ibihugu hari East Africa yari ifite agenda yo kuba yaba igihugu kimwe. Ako se nicyo gihugu ubona kibanye n'ikindi neza. U Rwanda na Kongo si sawa, u Rwanda n'u Burundi si sawa, Uganda, Kenya na Tanzania ni intambara z'ubukungu. Rero ugasanga aho kugira ngo abantu babe bamwe, abanyaburayi ni ukugira ni ukudusataguramo ibice kugira ngo bafite politiki ivuga ngo divide and rule, kuvuga ngo bagabanyemo ibice ubayobore. So ntabwo rero byatworohera kugira ngo Afrika ibe imwe mu gihe tugifite tutumvikana turi ku mutwe. Ariko ngiye buriya ntekereza ko nkari ziriya nkunga, amadeni tuba dufata muri biriya bihugu byo hanze, banekereza ko ari byo bishobora gutuma nabyo dukomeza kuguma mu bukoroni. Wowe urabyumva ute? Urumva kugira ngo ube indepanda ni uko udafite ahantu hamwe udepanda, kandi mu gihe uri udepanda ku bukungu bw'abandi bantu, ntago uba uri autonome, ntago uba wigenga. Ziriya nkunga baduha si ikibazo, kuko baziduha tuzikeneye. Nari amadeni baduha si ikibazo kuko bayaduha twayabasabye, ahubwo izo nkunga iyo baziduhaye ziradufasha. Nk'ubu Burayi buva mu ntambara ya kabiri y'isi, habayeho ikintu Amerika yakoreye abanyaburayi ikita Plan Marshall. Plan Marshall wari umushinga wakozwe na ministre niba ari ubanya n'amahanga wa Amerika bitaga Marshall. Noneho uwo mushinga wari wo kuzamura ubukungu bw'aki bw'Uburayi. Babahaye amafaranga bayakoresha neza. Even Asia yagiye ihabwa inkunga. Ariko ikibazo cyo guhabwa inkunga, ahubwo iyo zije bigenda. Iyo zije abaperezida ba Afrika bashizweho n'abazungu, barahindukira amafaranga yo bakayabika mu ki. Urugero Kongo mu butu yagiye gupfa, hari miliyaridi nyinshi ziri mu mahanga mu Busuwisi, urankurikiye, ariho ziri ku buryo ko mu butu yageze ku rwego aguriza leta ya Kongo, akavuga ati mwera amafaranga mufite kandi ari perezida. Urankurikiye, si n'ibyo ngibyo gusa, nk'umuryango wo muri Gabo w'Ababongo, umuryango w'Ababongo, Gabo ifite
population ya miliyoni 1.5 y'abaturage kandi gabikubye u Rwanda inshuro nyinshi zijya muri 28 ariko petroli icukurwa muri Gabo buri muturage ku mwaka yemerewe ubugunguru 18 ubugunguru 1800 bwa petroli babagabanyije ariko abaturage bo muri Gabo barakicwa n'inzara abandi baracyabura uko biga mu gihe iyo petroli icukuwe 80% yego bya income ya petroli ijya mu Bufaransa 20% bisigaye 15% kakajya mu mufuka w'umuryango w'ababongo noneho 5% gasigaye niko kabonera ka benefit y'iki umuturage bivuze ngo mu gihe tugifite ubuyobozi bwashizweho n'abazungu butatowe n'abaturage bugakora mu nyungu z'abazungu mu by'ukuri ntaho Afrika twagera nubwo twaba bamwe kubera ko impamvu tutaba bamwe ni kimwe abaperida batowe n'abaturage iyo ahuye n'uwashizwe n'abazungu babishwaniramo ushaka kwibaza ati hari nk'ikintu bashizeho cyitwa African Union ibihugu byose bihuriramo African Union ukibwira ati kuki batayiheraho ngo Afrika ibimwe African Union ni ikintu kiraho cy'igipankate kidafite nicyo kimaze kubera iki niba ufite African Union iterwa inkunga n'abanyaburayi ku kigero cya 90% ari bo ba finance n'amazi bera y'aba finance byo mukora uzigobotora umunyaburayi gute urankurikiye mu gihe ari ugutera inkunga ari umuntu kugaburira ni ubugutegeka ubwo rero kwigenga kwa Afrika ntago biri vuba ahangaha gusa hari ibihugu byabigerageje nubwo bimerewe nabi nk'igihugu cya Burkina Faso cya Ibrahim Traoré n'igihugu cya Mali n'igihugu cya Niger barasirikare bakoze revolution bafata ubutegetsi bitandukanya n'iki bitandukanya n'abafaransa bitandukanya na Occident ariko nabo ni intambara zihorayo Occident irabakubita inshuro nta bandi banyafrika babashigikiye bakuye muri African Union ko niho umuturage akoze revolution niba umuyobozi akoze revolution akabashizwe n'abaturage akunzwe nabo wa wundi washizweho n'abazungu aragira ute aramurwanya icyo kibazo rero inkunga si ikibazo ahubwo iyo zije zikoreshwa ute inguzanyo si ikibazo ahubwo yije ikoreshwa kubera ko inguzanyo abashinwa se basigaye batanga inguzanyo hari ibihugu bizakorerwa nk'ibyakorewe Sri Lanka bigatezwa cyamunara kubera kurya inguzanyo z'abashinwa ugasanga icyo amafaranga yoherejwe gukora si cyo yakoze yashiriye mu mifuko y'abayobozi kandi igihugu cyo kizagira ute kizishura hakishura umuturage ubwo rero ibibazo bya Afrika byo ntibizarangira ntibyoroshye ahubwo se buriya reka nkubaze uramutse nk'urugero ubu ngubu ugize amahirwe akomeye cyane ubaye perezida ugiye kuzamaraho imyaka 5 ni ibihe bintu bitatu kuri wowe wahindura perezida w'ikihe gihugu wenda wa Afrika ikintu cya mbere kuba perezida wa Afrika ntibishoboka kuko Afrika ntiyari yaba igihugu cye kandi nakweretse ko kugira ngo urankurikiye ube perezida Afrika igihugu kimwe harimo ibihato byinshi biteye byakemurwa ngo Afrika ibibazo byayo ni nkuko umuntu yabarwa ni nkuko umuntu yabarwaye se nta muti nta rukingo gusa dushaka ko ibinini bigabanya ubukana ibinini bigabanya ubukana ni tuno tunama ujya wumva nabantu cyangwa nk'izi turi kuvuga ariko ubundi Afrika y'ubwayo nk'urugero ntaguciye mu ijambo icyo nari nshatse kuvuga ugize amahirwe wenda ukaba uhagarariye nyine ibihugu byose byo muri Afrika ukaba byabasha kuba byakumvira we nk'ibintu bitatu wahita uhindura ukabihindura muri iyo myaka 5 waba ufite sesiko ahubwo mbaza ngo umuntu abaye perezida wa Afrika namugiriye nama nawe agiye kuba perezida ntabwo ibyo byiyumvamo kubera ko systeme yashizweho n'abanyaburayi biragoranye cyane ko aba perezida ufite ibitekerezo bizima ngo ujya kuba perezida ufite ibitekerezo bizima bakakujoboramo cyangwa se bakakurwanya bakakwica naguha urugero Magufuli muri Tanzania ntiwamubonye Magufuli yafashe Tanzania imishinga yari afite mu myaka 20 yo kuba middle income country igihugu gifite ubukungu buciriritse yabikigejejeho mu myaka ingahe 5 Magufuli yateje imbere abanyatanzania agabanya aba ministeri aca ruswa akora iki babonye ko bamugize babonye uko yapfuye abanyaburayi iyo bakurwanya urankurikiye
wenda naka kantu nkavugeho iyo bakurwanya bagushinja ibintu byinshi bagushinja igitugu gutinda ku butegetsi ibiki ariko umuntu bo bashigikiye ukora mu nyungu zabo no yamara imyaka 100 ayoboye nta kibazo kiba kibirimo yego urugero nago nko muri Cote d'Ivoire yego muri 2012 hagiyeho hariho perezida bita Laurent Gbagbo abafaransa bamukuraho kuko yashaka kubaka icyambu kiri ku nyanja bamukuraho bashiraho bita Alassane Ouattara bavuga ngo Laurent Gbagbo yatsinze amatora ngo n'umunyagitugu Alassane Ouattara agiyeho ubu ngubu bari muri manda ya gatatu azakora n'iya kane ubu munyagitugu ku bazungu cyane cyane abafaransa ubukoroni bw'abafaransa bwari bubi cyane gusumba ubw'ibindi bihugu kuko mu bukoroni harimo ibice bitatu direct rule indirect rule noneho abafaransa bo badukana ikindi kintu cyitwa assimilation ni ukugira umufaransa bafata abantu babagira abafaransa ku ngufu bakoheza abafaransa kuza kuyobora ibihugu birimo abirabura bafite ishusho yirabura kugira ngo bagire ute bategekere iki ubufaransa niyo mpamvu mu panafricaniste bita Dr Rusabagirishya yanditse igitabo bita L'ennemi de l'Afrique cyangwa se Les ennemis de l'Afrique abanzi ba Afrika yego ubishobotse abantu bazagisoma ngo umwanzi wa Afrika ni umunyafrika uwo muntu bajya bagakoropa mu bwongo bakamugira umuzungu mu mutwe yuza akaza gukoroniza bene wabo muri Afrika ubwo rero kuba ubaye perezida mwiza abazungu ni ikibazo barakwica kandi no wa perezida nuko ngo nko muri Afrika habaye ibyiciro bitatu habaye icyiciro cya mbere cy'ubutegetsi bw'abantu b'incabwenge baharaniye ubwigenge ari uzumvamo ba Julius Nyerere ba Kwame Nkrumah ba Kaunda muri Zambia abo bose bagize uruhare mu gutuma Afrika ibona iki ubwigenge hakukiye icyiciro cya kabiri cy'amakudeta yakozwe n'abasirikare abasirikare bagenda bahirika ubutegetsi bavanaho ubutegetsi bwagiye bushirwaho n'abakina abaturage haza ikindi cyiciro cya gatatu cy'abaperezida noneho b'abanyafrika badukanye ibintu byo kugira ute byo kongera za manda kugira ngo batinde bagume ku ubutegetsi manda ze zarangira bagahindura kandi umuzungu mu gihe mucyumvikana nta kibazo bafite nta nubwo ajya kunyeganyeza so rero ikintu mvuga kiri aho ngaho ni kimwe ku kibazo wambajije mbaye perezida cyangwa umujyanama wa perezida wa Afrika ikintu cya mbere Afrika yaramutse yabaye imwe ikaba igihugu kimwe cyitwa United States of Africa kuva mu Rwanda kugera i Rome muri Togo kuva i Togo kugera i Johannesburg udakenera passport udakenera visa kuva Johannesburg kugera muri Nairobi kuva Nairobi kugera Lagos nta visa ari akaranga muntu nta n'ubujyanama bwaba bukeneye byose byaba byarangiye ibyo biramutse bibaye nta zindi nama byaba byarangiye kuvuga ngo Afrika yabiteye imbere Afrika yabikiza ariko still tugifite bino bice tugifite abantu barwana tugifite igihugu abaperezida ba Afrika bagihura n'ibibazo bakajya kuregera abanyaburayi ngo naka ngo yanteye ari nk'abana bajya kuregera umubyeyi still bino bibazo tuzabibamo tuzanabitindamo ahantu kuri bino bibazo bya Afrika tugomba kuhatinda kubera ko turacyafite urugendo rwinshi rwo kugira ute rwo kugenda have a long way to go abantu nka Libya ejo bundi senyuka Afrika si yacecetse Libya ubu nicyo gihugu kidarangwa mu mutekano na muke muri Afrika cyari cyo gihugu gikomeye muki muri Afrika none se niba igihugu nk'icyo gisenyutse Libya yazamuye satellite kugira ngo dukoreshe telefone gucyo hamagara umuntu kuri park cyangwa ku mafaranga make ubundi mbere kugira uhamagara umuntu telefone yajya banza kugira i Burayi ikongera ikagaruka guhamagara umuntu muri Afrika no ngo niba uri Kigali uhamagara umuntu uri Huye telefone yajyaga i Burayi yamara kuvayo ikagaruka i Huye kuko Afrika nta cyogajuru yagiraga Gaddafi icyogajuru cyagomba kugura miliyaridi 800 z'amadolari ni menshi cyane ni miliyoni 400 z'amadolari Gaddafi yatanzemo miliyoni 400 kandi numva amafaranga ari make hari ibihugu bifite ingengo y'imari ngana nayo mafaranga urangura iki Gaddafi zari biliyoni miliyaridi biliyoni enye Gaddafi atangamo 3 ibindi bihugu bya Afrika biri kusanya bitangamo kugira ngo ubashe guhamagara umuntu mu buryo bworoshye Gaddafi arayatanga yashaka gukora ifaranga rya Afrika ry'idenari ibyo byatumye bamwica niba apfa abantu barebera se then urambwira ngo Afrika so what bizagenda se gute
urundi rugero abantu nk'aba Patrice Lumumba muri Congo yego bagerageje kurwanya icyo bita imperialism yego ngo hari colonialism hari na imperialism uzi kubitandukanya oya nsobanurire neza colonialism ni ubukoloni yego imperialism ni ugushaka ubuhake yego ngo umuntu ashobora kugenda akagusiga ariko agifite imperialism aho ngaho ngo ni ukuguhaka yego Lumumba yashatse kugira ngo Congo ibe igihugu cy'abanyekongo yego yarishwe asimbuzwa mu buto yego wakoreraga iki abanyaburayi rero Afrika iramutse ibaye imwe abanyafrika baramutse babaye umuntu umwe aho umuturage agenda ari free pass niwe ucuruzwa ari free pass byaba birangiye ariko abanyaburayi ntago bashobora kukwemerera icyo kintu kibaho ni ikibazo n'ibihugu bindi bigerageza nk'ibyo nakubwiye bya IS birabyo muri Sahel bya Burkina Faso Mali na Niger na n'ubu ngubu Niger ni ya Abdurrahman Chiani uramu general na n'ubu ngubu biracyarwanywa n'ibindi bihugu by'abanyafrika kandi bucyo bakoze ni ukwigenga umunyafrika araguruka akanyura akabarwanya bakuye muri African Union barakomanyirizwa kandi icyo bashaka ni iki ni sovereignty n'ubwigenge rero Afrika ibaye imwe yego c'est fini ariko kugira ngo ibimwe we have a long way to go dufite urugendo runini rwo kugira ute rwo kugenda sinzi niba ari ikindi kibazo ufite ni icyo ngicyo nta kibazo urakoze cyane kandi ndumva koko Afrika dufite urugendo rutoroshye rukomeye dufite urugendo rutoroshye gusa turamutse tubonye abayobozi mbese muri make bakadufasha buriya akenshi buriya hari bamwe no mu bayobozi bari depends kuri ba bihugu byo hanze ariko twebwe ubwacu bari abayobozi babayobora baramutse bo bafashe umwanzuro bakavuga bati mureke dukore iki ngiki natwe tugira aho tugera byadufasha ngo abayobozi bafashe umwanzuro ariko cyane cyane nabo bagashikirwa n'abaturage kuko iyo ufashe nk'umwanzuro uri umuyobozi bahita bagushyiraho ibihano byambarirwa iyo bagushyiriyeho ibihano abaturage bakigaragambya uri kumva nyine ubutegetsi bwawe buri mu maso abiri rero Imana nzanyemo Imana nanone ariko Imana izafasha Afrika yego ntekereza ko ibihugu nk'Ubushinwa n'Uburusiya abanyafrika nibafatanya nabyo neza suko abashinwa bose bakunze Afrika ariko bizabafasha kwigobotora iki abanyaburayi kuko ntago umuntu yagufata ari umunyamaboko ngo ugobotorwe wigobotora utagobotowe n'undi munyamaboko rero nibigera abantu bakesha agaciro bagakoresha inkunga neza bakishakamo ubushobozi bakagenda biteza imbere abaperezida n'abaturage bagashigikirana byenda birushaho gutuma Afrika iba imwe gusa kubabizi n'urugendo rurerure kubera ko nk'iyo urebye ibihugu byo muri Afrika nose nk'ubu nka Kenya bayihaye inguzanyo yo gukora umuhanda wa gari ya moshi Mombasa Nairobi barangije inguzanyo bohereje y'Abashinwa bayiriye bayimara umuhanda utari wagera muri kimwe cya none ikibazo ni umushinwa watanze inguzanyo ikibazo ni wowe uri kurya ruswa ikibazo ni kandi Abashinwa bo bahita baza bakavuga ati iki cyambu mwari muri twabubakiye kibaye icyacu bakagikoresha imyaka 50 kubera ko kuba mu rugo rw'iwanyu siko agiye gufata inguzanyo muri banki akayinywera inzoga ntibizabuza banki guteza inzu y'iwanyu niho perezida agiye mu izina ry'abaturage agafata inguzanyo yarangiza akagita akayiryohamo ugeze kumaza ku kibazo cyo kujya mu Burayi n'aba perezida hafi ya bose biga i Burayi sibyo niba bahora i Burayi yego none njyewe mwana wa ngofero ni gute nzabifuza kujyaho niba umuntu adashobora guteza imbere uburezi bwo mu gihugu cye hari nk'ibihugu biba bifite uburezi hafi ya ntabwo abana be bakajya kwiga i Burayi uburezi ntabwo uravuga ngo ntawe utera ibuye ajishwe igisabo niba umutungo w'umuntu ubitswe i Burayi niba abana be barize i Burayi niba barabaye abanyaburayi cyangwa bararongoye n'abanyaburayi so urambwira ko yarwanya abanyaburayi nose urambwira ko yashigikira uburezi bw'aho hantu urankurikiye mu gihe abana be bibereye i Burayi ikindi cya kabiri ujya kuvuga perezida ngo yapfiriye i Burayi
yagiye kwivuriza yagiye kwa muganga none muri icyo gihugu na bitaro biba biriyo okay niba utakubaka ibitaro mu gihugu byakuvura urumva byavura nde wundi so dufite urugendo runini rwo kurugenda hari urugendo runini rwa Afrika rwo kugenda hari abapanafricaniste babivugaho cyane harimo bita Professor Lumumba wa hano muri Kenya hariho Dr Rusabagirishya mu Rwanda rero abantu nibashiramo ingufu bagasobanukirwa ko Afrika ifite umutungo bagasobanukirwa ko abanyafrika bakiteza imbere bagasobanukirwa ko abanyafrika bagera kure bazashiramwe nk'abanyafrika niyamara gushiramwe nk'abanyafrika rega no mu kibazo n'abaturage bafite ikibazo uzumva umuturage avuye Nigeria najya muri South Africa gukorerayo bamutwikira iduka icyo bita xenophobia niba umunyafrika wo muri South Africa yumva ko yatwikira iduka wo muri Nigeria abo bantu zabahuriza hamwe hazashya ntabwo byakunda murakoze cyane nawe rero ibitekerezo ni byinshi ariko dufite ama episode menshi agiye atandukanye rero turagushimira rero kuba twajyanye kino kiganiro rero niba mwakunze no episode ya mbere mutwandikiye muri comments mutubwire ibitekerezo byanyu rero kandi muzibagirwe gukora subscribe kuri The Future Voice Online TV kandi no kuri Noah Talk TV naho agenda acisha ibiganiro bigiye bitandukanye rero nimuzacikwe n'ubutaha na episode ikurikira tuzaba dufite ikibazo gikomeye cyane kivuga kiti ese abakoloni baragiye koko cyangwa Afrika iracyagenzurwa aho murakoze cyane rero mutwandikire muri comment subscribe share and comment thank you turabashimiye cyane